Opemsuo TV ahwefo lawyer Obiri Boahen ena menene wa yi odoma kuma nya mekase ni sikadwadom ye ne a memenda ebe yewura Otumfuo se tuto baby yo nimfie aduonunum afididemu afahyenhyehye no obeye clean up exercise ye be siesie kumase montre so lawyer Obiri Boahen ewa lawyer ye ma achi eburu mejo so ai dwumadi e ba so no minim se wo do ho bagimu bi anka wonim susu ya bi se nka me bi ka se opemadwena ka me ka se mabenye no kumase anko every stool under a member of Asanteman no na benye lawyer meji wano asiye saa ne yeye no yewura Otumfuo ene nananum ewo kumase be ni kumase na abrempofo ne aman hene a wo mo so wo munkuru ahodo mu Asanteman mu so ayi wo mo de pepepe how we be doing it berekum ebeye domase number 2 beye sunwane ebeye dibebi menje nkurankwa aja benyina bebeye nkyira bebeye ofuman tuobodom tanoboase boyam tanoso we ka de be chebe bebre you go to Oti region Oti Uraura benyina beka ho oba Eastern region a New Joaben benyina beka ho lawyer wo ye lawyer kese na sabe we ni de di kan ayewura Otumfuo edi anim am ye bi wo ni sen oh eye pa no mono de momo sa Rollins Revolution no etetere no na ye taye pa etetere 84 Rollins Revolution ye taye those days na Banbo University be free school ko so akoko no aha na atimu se na taye pa antina eye se sankunyankunya na kanina because bi wo no ba hu mfa se bi beti se na menje bere ne be prapra krum adam bere krubi oye member of Asanteman council nti menje ka ho ora menje ka ho aha nchira be prapra krum nchira ka ho and it gives you opportunity bi say na Asanteman council kra be ne hefo because things say nwa nyina ka ho subin so omo nyina ka ho enkro ne bebre binimu atiada ti se sunyane se wa atiada but typically sunyane ye se sunyane ye Boahen kokko amakomfo no sunyane sundwaye Boahen kokko no kokuso no wadwa na ye sundwaye no so ka Asanteman ho yes we kan ho pa nkranzan nyina we kan no makabo o ka se wo kan kira de beche edana mi kwa yevi wo chira na me chiano nipa no free UK na bae na yire fra Ashanti region ba man so free chira ba man da man fa me yire nchira now there da bia Asanteman numero mi da me na kro no me kan ba bibia nya Asanteman anya bono mane ba bibia I've been very honest and sincere with all the stools and skins in Ghana ba bibia de eba me kan aba kosempa ante no me kan se bia me kan anya oda ode oye sei eya de so ode sei no Otumfuo's achievement no is unprecedented am ka say unprecedented da e kire say yenhu bi da maybe ba be kon ye no o se tutu opokuware o se bonsu on say be den be jeje lance no but contemporary achievements na you know Otumfuo there we been see that yeah one in terms of bilim tikodai Asanteman after the 1935-1936 privileges committee no omuwie ye no binim tikodai bamba mama be Otumfuo bae no akanya no ba ma ba sane aba binim sukura ne be mabi ba frasiye be ba binim mabi da fiapre for instance fiapre mabi da as also 2023-2024 fiapre frasiye eba ba be bokokoko pesa be ba mu no de bebie pro no a nka chese tokro bia ni people are rushing to join Asanteman abi ka se menje nkrankwa aja dibebi
they are all rushing to join, and a lot of atronie. What you say? Techimentia, Dema, Adroba. I mean, they are rushing. Now, Otumfuo hinia ye fe. Though a man depending because I'm crying, be brave, but they are rushing. Lawyer, Wadarume said describe Otumfuo said to Santehene Abebioa, Obekase or your hene bang. Like I said, unprecedented, not a finance. Chi kasa mika adutwam bin si da adutwam yante bida yenhu bida yante nimpanyin sem da no because one share scholarship from 2000 no Otumfuo scholarship no memi krom domase binumanya bi berekum binumanya bi Jape krum bininya domase ya bono original berekum ya bono original Jape krum ya bono original sampa ya bono original sakwa ya bono original ani birimba nyina ba nya scholarship ne bi no so sometimes no onya member of Asante Man Council krampa ukro ne umpesua so ba bia wono unya ho bibi what you say domase ne nya scholarship Asante Otumfuo scholarship Jape krom ne anya Otumfuo scholarship no fufu nyina nya bi but me am de ba da bia be cassette be yam me can be nko I won't go there because the time call say only the bianca now ba no Obiri Boahen there now there da bia so you may be about trandomasi number 2 yeah other one man sentiment and how bia and so akora bi wo anya scholarship what you say enti no hu sunsanso no da bi bebre now yan hwe ayaresa bia yi konfanoche di danka be den na yetimi aye asiesie enso so oba ye hwamanfo a wo mu ankora wo mu yi ska se nipa mienu yi 2.5 million US dollars what you say now Ken UST senior we say ma Ken UST dini no apega now Trinidad and Tobago na send dia no ko en so hwe ya it's unimaginable so unim Africa bibrim ya mamre na ne okone nsem esi ne onam chiniye so no na yi no a because ya no obi se bisansam wo ho ne be kire wase and you know say ah with the tradition pa eni so hu ne amekire no Ireland, Scotland, UK and you know Ogo kai adutwam what you say regardless how modi free America buy because kwasi broni ya negotiate ya ma broni diaba and you know I wish that yeah di affinity na you know na me suggest say in foreseeable future nanu bebre wo hono ma say bia Otumfuo me susu hu say obedi no outside Ghana na akwasi de kese ankokodi no o man foforo so yeah se bia te US or UK na manfo akirem na chinie we akire se mpawo we akire se ntoma we akire se we kuta we akire se we akire we akire se we dress se akire se we se akire se na no so we ya Estwani there's a country in South America your friend Estwani omo members of parliament no and speakers omo elsewhere in no so we omo dress na omo dressing local cultural dressing Estwani and a country so we no social media on say ampa reflect and think a member that be no akodi in UK okay cause here that be no akodi in USA Canada and then it will give the insecure me ka say insecure bit say me say sahene bia kwa na panyine bia kwa bibia kwa me bisa makwa yie na seretua bia no me bisa na yede no bade seretua ni paya no e kire se wakwa yie no kan na yie no be kwa bon se ma no ne bade atwuma fofa be ho and those of us anthropologists we ask a lot of questions and we get a lot of answers and it broadens our knowledge it's true ema yenim die no ekosoro
lawyer ye boy kasa ne tofa no edie na opese emabunu ene sebe nananom bi atete nkonwa so no omusua free yewura Otumfuo sedutu otoso mienu ne ho edie na yensua free ne ho the say otenen nsa manenso biaso otenen nsa manenso biaso what ya say benkumo ni fan otenen manenso biaso oka nokore no so no ene problems na yenya no as a lawyer problems yenya no nkrodo bebre so no ye akonya no to a bohuna nsem bebre no ha adwene what ya say ha adwene pa. So we have a lot yebetimi asua na nya say de ano na be kan si say ye twere adom ko broche panyi bi sam say wa twere mra me twere na da no twere nto okay mra me twere to ho twere to ho officer sani usi ye no wan twere nto wa e be hwere eniama bi and you know ama ye fra bibi renaissance in history revival renaissance in Ashanti tradition. Kanino minka kanino too much. Mekan so poku ware the seka Opemsuo no. Na ma Asante efrihin Asante kokahin. Ahemfo na yede na bibe kan Asante ho. Ayede na obi ameka Asante ho. Ayede na sei no na eni ho. But this time the reawakening no, the renaissance reawakening no. Aba because be person obi asuen bibi every Asante abakosi Otumfuo ama Asante aya kono dodo. Exactly. So the be person sian bebre oh na no committee ya birthday anniversary committee no member ba ku free urawura and now you kronti hin wo urawura okay enti wa ope akenkan te seme no who composition of the committee no hu se urawura kronti hin o se na se urawura wo oti na then na oti kronti hin oya member of the committee. Hey sir, then it gives you the chance to go and learn more. Asokore mampong ha. Company bi e di paint am the chair. Seven fam painti. Jape krom man hene ene koje on behalf of Asante man. So o kan you ready hey Jape krom man hene Jape krom imbono na man hene hey and the young history why and how and why. Then it will let you know more. Committee of Mati Inchra in Bono Otumfuo ko brekum onyan koduru hono na se kwa hene na na ehwe so copy so then na se kwa hene na ebehwe funu nu so Opemsuo Otumfuo beba. What is the relationship or the correlationship between Sekwa brekum Asante man? Oh zaniema we nyina ma wusua bibi wetin na mechira na se ebi was attachment ya do Opemanyene Opemsuo ka sa attachment ya timbeka ho sa attachment ya Asante fo na omo ba dua ya nkwanta no na binim tukotenante so it gives you the opportunity to learn more. Okay. Susanso for persebe ba Asante susanso ebenta no so abaza ba dua ya nkwanta ninua na chechire susanso sir It's my yesua ne ma bebre a lot you know a lot okay a lot I was for madaru mebru lawyer nana Obiri Boahen lawyer kese a wagidin wo Ghana ha pa lawyer wase mo twa to kra ansa na every ha didi a wa to fa mo da me ka ba bepa ti betia bitim from ya ara kabichram and you know it's so sad sir me mantama me film bono o kire nsem se no kan nsem ne se ya na bi aye peep na so ya so me bra betra me nchane so me kan ba kwasem kire ufri esunya na betra me nchane ufri enti wo ya bunu ni a wotumi kire Asante semu ma omanfo te ase se wunua no mbonofo no eya na omo sesen de no mo kafa ho na ya wunsuro nye be nyina birim tim ka se unim pa na ye no kure nso no kure na se ne amekan na nan ni mpenfo bi ba me ho na sa asem ye ba ya na ye discuss ya na mse okay Boahen Senior High School na on your friend Boahen Senior High School udru wa mfia sini udru wa manafo ya kan
wamanafo but oduru wamfia senior high school na ho no yan kan wamfia senior high school ya kan mansen ya utraba wanim kakra no a obedu brekum sina aye dan na wamfia kro no nyina bia senior high school senior wamfia nko de ni wamfia senior high school wamfia nko de no de mansen and nipa no ba ya na mra sha wo free hemfa olem free kira masu na mra no onim nyantia wamfie senior high school ya fra no mansen no oh martina minimda okay martina minimda nam che se e kire abakosem no e kire bibi pa the earlier settlers of wamfie no no omo ye dankirafo nti the earlier name na ewo wamfie no ba fra no mansen nti se ukohia wamfie ni a na bisanse ufri wamfie wo ye domani o ye dabi me ye domani dia na me mansen so we need to learn all these things na masua me kenka ni migusu a mesua ye da se what you say nonsense o tinye bia me ko ba bi ai na eye dan na eastern region so ba asante bebre o nam si o uko kwawu chena ba be di kwawu no kwawu easter kwawu ko obomen uko obomen ani abetifia bebre wo mu fra so mija asante manim ya obomen ene sabi obomen hene kwa akura na sumija fo nkasa momfa funu nto pato no som na ye ba bebeti ase lawyer bepe bre na ye ne wado sukopa afa abakosem a ye beti ase ye emu abusafo midin de kwame ewu nimfo lawyer na Obiri Boahen emranim ni a onim abakosem ana ye ne nakasai ebrepam ye besa ne na to aso Opemsuo TV suni ye damase lawyer ye dase